Prekidajte, uključujte. Dobro. Ne mogu se uključiti. Ništa, snim. Mladića do 40 sa masnim licima razbija staklo na ovom prelazu. Vidimo i buldožer sa druge strane koji ulazi na sam administrativni prelaz. Evo i sami verovni su svedoci. Uklanja kontejnere koji se nalaze na samom prevozu. Kako se to? Dobro. Samo to nemoj da je biti